Dobar dan. Evo me ispred rumske kasarne u Železničkoj ulici. Tu je čuveni top koji ispred kasarne stoji. Kasarnu smo vidjeli skoro u vestima da su ovi SNS-ovci preuzeli da će ovdje da prave objekte. Ovo je ogroman plac gdje će oni naravno dobro da se ograde, a pustili su objekte da se uruše, unište, da bi mogli naravno da s ovim raspolažu i rade šta hoće. Oni su ovdje planirali da naprave zgrade, stambene objekte, sad će Sremci lepo da idu na industrijsku zonu, da rintače u fabrikama, a ovdje će da dobiju kutije u kojima će živjeti. Postali ste moderni stranački robovi, SNS se dobro ogradio. Najveća greška je što u startu se nije krenulo žestoko protiv njih, jer oni neće otići tek tako. I kada se ograde i svi ovi objekti postanu njihovi, imat će mnogo veću moć, morate da znate da će ih mnogo teže biti skinuti sa vlasti. Tako da, možda ste se kasno setili da se bunite.